ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз сешанбе 22 январ аст. ҳамроҳ бо шумо нахост муруре мекунем ба сархати мавзӯи рӯз. дар поёни ҷаласаи солонаи ҳукумат раиси ширкати Тоҷик Эйр табдил шуд. Чанд мақомдори баландпояи дигари тоҷик ҳам аз курсиҳои худ маҳрум гаштанд. роҳ боз шуд, аммо хатар боқӣ мемонад. ҳаракати нақлиёт дар шоҳрои Душанбе Чаноқ барқарор гардид. фармоҳоро бартараф кардем, роҳа кушодем. ҳозир айни ҳол ягон монеа барои рафтуомади нақлиёт нест. идораи мошини бузург бо дастони нозуки занона ва ё чӣ гуна Сарвиноз Шарипова бо касби хатарноку ба ислоҳ мардона машғул аст. ки модарам бисёр вақт эҳсос мекунам камтар дер равам, тез ба ман занг мезананд, куҷо шудӣ, чӣ шуд, чӣ воқеа ба сарат омад. ҳавопаймое ки хатсайри Сургут Москавро анҷом медод, дучори вазъияти хайричашмдош шуд ва хати парвозро иваз кард. оҷонсии Интерфакс бо такя ба маълумоти сервиси Flight Radar менависад ки феълан ҳавопаймо дар фазои Ханти-Мансийски Русия парвоз мекунад. чанде пеш бо такя ба хадамоти ҳавоӣ хабар дода шуд ки як мусофири ҳавопаймои Сургут Москав дар ҷараёни парвоз аз халабонҳо талаб кард ки ба самти Афғонистон парвоз кунанд. бар асоси маълумоти муқаддамотӣ ин шахс 41 сол дошта шаҳрванди Русия мебошад. ба иттилои фурудгоҳи шаҳри Сургут, ҳавопаймо марбут ба ширкати Аэрофлот аст. иттилои бештар аз ин дар даст нест. РЕН-ТВ мегӯяд ки дар дохили ҳавопаймо 69 нафар аз ҷумла як навзод ва 7 аъзои экипаж қарор доранд. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, бо қарорҳои худ дар як қатор ниҳодҳои кишвар тағйироти кадрӣ ба амал овард. ин дигаргунӣ ҳосили ҷаласаи васеи солонаи ҳукуматист ки рӯзи гузашта доир гардид. ба ҳамин тартиб Амирҷони Убайдулло, писари Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, мушовири калони ёвари президент оид ба масъалаҳои иқтисодӣ таъин шуд. дар бораи тағйироти дигар Мирзонабӣ Холиқзод тафсилот медиҳад. در پی فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه تغییرات کادری 22 ینور یک قطار تغییرات ها در نهادهای تاجیکستان صورت گرفت که از جمله رئیس امانت بانک و تاجیک ایر برکنار کرده شدند. قرار حکومت تاجیکستان در این باره روز 22 ینور صادر گردید و قبل بعضی از منابع خیرالله رحیموف و روح الله حکیم زاده روز 21 ینور از داخل مجلس سالانه که تحت ریاست پرزیدنت تاجیکستان صورت گرفت بیرون کرده شدند و به جای آنها یعنی رئیس نوی بانک امانت بانک سراج‌الدین اکرامی و دلشاد اسمت الله زاده رئیس نوی دولتی تاجیک ایر منصوب شدند. دلشاد اسمت الله زاده که قبلا معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود و تا آن زمان و وکیل مجلس نمایندگان بود. امروز دلشاد اسمت الله زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز بار اول با هیئت کاری تاجیک آشنا شده است و تلاش میکند که اون نکته های تنقیدی که پرزیدنت تاجیکستان در جلسه سالانه ذکر کرد اونها را اصلاح کند. به قبل دلشاد اسمت الله زاده مسئله رقمی یکمی که امروز تاجیک به آن روبرو و بحرانی شده است این مسئله مالی است. همین طور در بخش اقتصادی تاجیکستان بیشتر تغییرات کادری صورت گرفتند که از جمله در سطح معاونت وزارت مالیه و دیگر از نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان تغییرات ها صورت گرفتند. طور کارشناسان میگویند در جلسه دیروزه پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی خصوصا مسئله کارخانه تلکا در مسئله ساحه پختکاری در مسائل دیگری بیشتر نکته گذاشت و تاکید کرد که این ساحه باید هر چه زودتر روی پا خیزانیده شوند و در این کار توانند که در داخل کشور صادرات را بیشتر یعنی که برای مانند. این بود که پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به مسائل اقتصادی رو آورد و در این تغییرات کادری نیز به این مسئله امروز تکیه کرد. اما کارشناسان میگن که این تغییرات کادری آخرین یعنی دوره تعیین و از کار گرفتن نبوده، باز در ساحه‌های دیگری مهمی تاجیکستان خصوصا در مسائل یعنی که نهادهای قدرتی نیز انتظار میره که تغییرات های جدی صورت گیرد و در این حالت ما به شما بینندگان عزیز خبرهای اولین را خواهیم رسانید. ҳамин ҳоло як хабари оҷил ба дасти мо расид. дар натиҷаи таркиш дар корхонаи коркарди нафти шаҳри Гулистони вилояти Суғд як нафар ба ҳалокат расида, 2 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфтанд ки ҳодиса рӯзи 22 январ рух додааст. мақомот мегӯянд дар ин корхона аввал сӯхтор сар зад ва сипас таркиш рух дод. сабаби сӯхтор риоя накардани қоидаҳои бехатарии маводи зуд дар гиранда гуфта мешавад.
сербарф омадани чанд рӯзи ахир боиси он шуд ки ширкати мутасаддии нигоҳубини роҳи душанбе чаноқ барои муддати ҳаракати нақлиёт дар ин роҳро боз дорад. дар гузашта даҳҳо нафар дар ин роҳ зери тарма монда ҳалок шуданд. Зарангези Наврӯзшоҳ мегӯяд бо вуҷуди он ки дирӯз ҳаракат дар шоҳро барқарор шуд, аммо хатари фаромадани тарма мавҷуд аст. мирзо пиронов ду рӯз боз мехоҳад аз Душанбе ба Панҷакент равад. фаромадани тарма ва масдуд шудани роҳ монеи сафари ин ронанда шудааст. омадем бегона истодем пеши гаиба. намондан иҷозат набудааст. тарма фаромадагӣ гуфтанд. мана пагои тоза кардан ҳама раҳа иҷозат додан, мана омада истодем нағз. Якшабона рӯзи ахир бо сабаби бориши зиёди барф ва фаромадани тарма ҳаракати нақлиёт дар роҳи Душанбе чаноқ масдуд шуда буд. Тармафарои ай 48 то 73 аз 25 то 30 та тарма омада буд. Тармаҳоро бартараф кардем, роҳа кушодем. ҳозир айни ҳол ягон монеа барои рафтуомади нақлиёт нест. ҳоло мо дар километри 62-юми роҳи Душанбе чаноқ қарор дорем. субҳи имрӯз 22 январ ба мошинҳои боркашу калон иҷозаи ҳаракат дар ин роҳ дода шудааст. бино ба мушоҳидаи мо дар роҳи Душанбе чаноқ баландии барф аз 30 то 70 сантиметр буд. ҷойҳое ки тарма фаромаданд аз 2 то 3 метр баланд буданд. ҳарчанд ба гуфтаи масъулони нигоҳубини роҳ ин масир ба пуррагӣ тоза аст, ба назар мерасад ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ кам аст ва мардум эҳтиёт мекунанд. ман ҳамин дина бегоҳ омадам, худоба шукр раҳ соз аз дина соатҳои 3 раҳ сар додан гузашта омадам, раҳ бисёр соз. дар километри 70-думи ин роҳ нисфи рӯзи 22 январ 15 дараҷа сард буд. ба гуфтаи мутахассисони роҳ бо тағйири ёфтани боду ҳаво хатари фаромадани тарма дар ин роҳ ҷой хоҳад дошт. боришоти борон мешавад, ҳамин тармаҳо беҳад зиёд мебиёнд. имсол нисбат ба солҳои гузашта боришот дида истодем зиёд аст. ба сабаби эҳтимоли фаромадани тарма дар баъзе аз қитъаҳои роҳ ва ҷилавгирӣ аз фалокату садамаҳо ҳаракатро дар километрҳои 48 ва 73 боз дошта буданд. роҳи Душанбе чаноқ аз шоҳроҳҳоест ки вилояти Суғдро ба Душанбе мепайвандад. дар натиҷаи фаромадани тарма дар ин роҳ дар солҳои гузашта даҳҳо нафар ҳалок шуданд. Зарангези Наврӯзшоҳ, Шодмони Ятим, Душанбе, Варзоб. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. баъзе занони зиндонии тоҷик дар Ироқ ризоят надоданд ки фарзандони ноболиғашонро ба Тоҷикистон бифиристанд. ино занони ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ҳастанд ки теъдоди аз онҳо аз 20 соли зиндон то ҳукми абад гирифтанд. бештари ин занҳо ҳангоми озодсозии шаҳри мафсили Ироқ боздошт шудаву кӯдакон бо модаронашон нигаҳдорӣ мешаванд. Мумин Аҳмадӣ бо ҷузъиёти бештар. дипломатҳои Тоҷикистон мегӯянд 95 кӯдаки тоҷикро барои ба ватан овардан сабти ном карданд ва бар асоси муқаррароти қонунӣ бояд модарони онҳо ки ҳукмҳои тӯлонии зиндон гирифтанд барои бозгардонидани онҳо иҷоза бидиҳанд. Зубайдулло Зубайдзода сафири Тоҷикистон дар Кувайт ва Ироқ ки барои баргардонидани кӯдакони тоҷик аз ҷониби ҳукумат вазифадор шудааст, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, аз 43 зани тоҷик 15 нафар барои фиристодани кӯдаконашон ба ватан розӣ нашуданд. аксарияти онҳо мегӯянд ки мо баъд аз ба Ироқ омадагимон тақрибан ки хештабор ё падару модар ба мо намехоҳанд гап зананд, намехоҳанд суҳбат кунем. барои ҳамин мо намехоҳем фарзандомо унҷо фиристем назди кӣ мераванд. ва мо ба онҳо гуфтем ки мо ба шумо кафолат медиҳем ки фарзандои шумо ҳама хештабори худатон, ҳар нафаре ки худатон зарур мешуморед, онҳо мегиранд. дипломати тоҷик гуфт бо пайвандони ин занҳо дар тамос ҳастанд ва ба ҳар сурат кӯдаконро бармегардонанд. Зубайдулло Зубайдзода мегӯяд аз мақомоти Ироқ хостори авфи занони зиндонии тоҷик шуданд. Ба гуфтаи сафир, аксари занон фиреб хӯрданд ва дар бораи ақидаҳои Дииш тасаввуроте надоранд. аз ин рӯ ба гуфтаи ӯ мумкин аст ҳукумати Ироқ онҳоро авф кунад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Ӯзбекистон ва Олмон барои амалӣ намудани барномаву лоиҳаҳои ҳамкорӣ бо арзиши 8 миллиард евро ба тавофуқ расиданд. дар ин бора рӯзи 21 январ дар нишасти матбуотии президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва садри аъзами Олмон Ангела Меркел хабар дода шуд. Мирзиёев нахустин бор дар мақоми президенти Ӯзбекистон бо як сафари 3 рӯзаи расмӣ дар Олмон сафар кардааст. дафтари матбуоти президенти Ӯзбекистон гуфт ки тавофуқ дар заминаи татбиқи лоиҳаҳои бисёр миллиардӣ дар ҷараёни форуми тиҷоратии Ӯзбекистону Олмон ҳосил шудааст ки дар остонаи сафари Мирзиёев дар Берлин баргузор шуд.
برنامه رو ادامه میدیم. زنی که از بلندی هراس ندارد و کرانی باربرداری 18 تونه‌ای رو اداره میکند. بله، شما درست فهمیدید. و این زن در دوشنبه فعالیت دارد و در بنیاد بیناهای بلندوشانه مهم سهم میگذارد. او میگوید با آنکه هنگام کار گاه موردهای خطرناک پیش میآیند، هیچگاه فکری ترک کسب نکرده است. تصویر کار و زندگی زن کرانبرداری توجیک را در گزارش شادمانیتی میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرویناز شریفова هر روز 4 مرتبه به بلندی 70 متر برآمده پایین می شود. راننده کرانی ساختمانی بودن را بسیاری از مردان کاری خطرناک می دانند، ولی سرویناز 8 سال باز از این شغل نان می خورد. می گوید کار در بلندی ها آرزوی کودکیش بود. چون که پدرم می خواستن که من راننده کران شوم. از خوردی من از سلفی 5 با پدرم بودم، کران را بازی می کردم. از سلفی 5 نیم. سرویناز می گوید کار در بلندی و آن هم در کابینه کران کار ساده نیست. حفظ جان خود از یک طرف، سلامتی همکاران از طرف دیگر مسئولیت بزرگی است که راننده کران بر دوش دارد. وقتی که ما آدمامون سرمون یک خیلش نو آمده، یک خیلش نمیفهمه، یک خیلش کران نمیدونه، باید بسیارتر به آدما توجه میکنیم. بعد وقتی که ما نمیخواد توری کردن، بعد وای میتونه که بتونه خودش خالی نکنه. سرویناز میخواهد یگانه دخترش مثل خودش راننده کران شود. برای جای کردن هوس این کار در دلش گاه فرزندش را بالای کران میبرارد. در جامعه سنتی تاجیکستان که زنها نه تنها در ساختمان بلکه در دیگر امور نسبت مردان کم فعالند، اطرافیان به کار سرویناز زید نیستند، ولی از در آمدنش به خانه خواتیر میشوند. این اطرافیان بسیار هستند که چخیل وای میبره، چخیل کار میکنه، چخیل همه احساسشون. چون که مادرم بسیار وقت احساس میکنن کمتر دیر روم، تست از من زنگ میزنن کجا شدی، چی شد، چی واقعا به سرت آمد. همه خیلی. سرویناز شریفova 32 ساله 8 سال در ساختمان به حیث راننده کرانی کلان کار میکند. این کسب را از پدر آموخته مکتب رانندگی را هم ختم کرده است. این پاورات دستی چپ میتیم، برای که پاورات میتیم دستی چپ میره. اون پیشتان بودگی قطعی پاورات میتیم دستی راست میره. این پاوراتاش. در ساختمان های بزرگ مثل آثارخانه ملی، شرشره، بیمارخانه استقلال، اکادمیای وزارت کارهای داخلی و دیگر بناهای معموری سهم گذاشته است. وقتی که با تنهایی کار کردم، با پدرم که بودم هراس نداشتم. یکم مراتبه که تنهایی کار کردم، همون شرشره ده کم ترک هراس بود که من چخیل با پدرم وقتی که من ای خیل نشان میدادن، وقتی پدر نبودن کم تر هراس بود که من چخیل کار کنم. من نکنم یا ویره کنم، من نه. تجربه کار در بلندی ها آرزوهای بلند پرواز را در دل سرویناز جای کرده است. فقط همین یک هوس دیگر دارم که در هواپیما کار کنم و یک مرتبه هم باشد اشتهای کنم. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه. و وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 60 ساله ساکن نویه شهر توس خبر میدهد. بازداشت شده به قتل دخترش متهم است. حادثه کشتار دختر از سوی پدر شنبه 19 ینور رخ داده است. به اطلاع منبع این مرد بنابر مناقشه خانوادگی دختری 30 سالش را با ناقل برقی بوغی کرده و به هلاکت رسانده است. با قبل این چه شوری است که در دور قمر میبینم. با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان میبریم. شما تو نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارها و گزارش‌های جالب را برای شما پیشنهاد میکند. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شماست. تا ملاقات فردا. خدا نگهدار.